पाउसेद युमफम ओइबा मरुइबा पाउ खरा अपडेट तौजरी नियम चुमना चेंग गेंदबा FVS टेलर सिंह दा एफआईआर लौरोइदबगी मरम करी लेबगे आइना कमिशन DGP दा नोटिस इशू तौखरे काक्सिंग डिस्ट्रिक्ट की ओइना नियम चुमना चेंग गेंदबा फेयर प्राइस ऑफ FVS टेलर सिंह दा एफआईआर लौरोइदबगी मरम करी लेबगे आइना मणिपुर ह्यूमन राइट्स कमिशन मणिपुर पुलिस की DGP अमसुंग काक्सिंग पुलिस की SP दा नोटिस इशू तौखरे काक्सिंग डिस्ट्रिक्ट की नवरेम ओंबी प्रमोदिनी देवी पुक्रमबम ओंबी इबियाइमा देवी खेत्रीमयुम ओंबी जमुना देवी अमसुंग खेत्रीमयुम ओंबी बाजेश्वरी देवी आरबम्योई मरी असना कंप्लेनेंट ओइदना मणिपुर ह्यूमन राइट्स कमिशन दा थांगलकिबा कंप्लेंट अमदा मखोइसिंग असे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 की मखादा आइना जाबा रेशन कार्ड होल्डर सिंह ने लोइना एक असि के मखादा मखोइ था खुदिंग फंगफम तोक पसियंग की सरुक सुना फंगफम तोकपने काक्सिंग डिस्ट्रिक्ट की मनुक चलिब काक्सिंग निंगथौ लेकाई की नाफसा की रेशन कार्ड होल्डर सिंह असता पुक्रमबम विजया देवी अमसुंग भाके कांगबुना अदुगा थोकसुम शांत कुमार सिंह अमसुंग भाके कांगबुना काक्सिंग मै लेकाई के नाफसा की रेशन कार्ड होल्डर सिंह दा सेंगेन थोपगी थबक असि तवे मखोयने से फेयर प्राइस शॉप की लीडर डीलर ओइना अपॉइंट तौरे हाबसि काक्सिंग DC ने सुमियाम खंगना नोटिस इशू तौबा लेते हारबा फेयर प्राइस शॉप डीलर अनि असिना सही असिगे मे थादा PMGKAY की मखादा रेशन कार्ड होल्डर सिंह ने अमद चेंग केजी मंगा मंगा फंगपम थोकदा चेंग केजी अहुम खक्तमक येले मे थागी वना सुमियोय अमद चेंग केजी मंगा मंगा येन कदबद केजी मरी मरी खक्तमक येले मासिग मरी लेना FVS डीलर सिंह असना आइन यादब थोंग सिंह असि सथाबगी मयुक्ता पेटेंसर सिंह असि यावना कुंजा असना जानिंग तब फोकनोक तोरा मदि मखोयगे फंगफम थोकप चेंग की कोता अदु नियम सुमना फंगल्लु आइना प्रोटेस्ट तौके अदमक हारिब FVS डीलर सिंह असना खुंजा सिंह डिमांड अदु करीमत तादबदगे पेटेंसर सिंह असना काक्सिंग डिस्ट्रिक्ट की DC दा रिप्रेजेंटेशन अमा सबमिट तौके मधु फब हिरम असिगी मतंग पोस्ट रेस्पॉन्स अमत लोकत पलाइत्रे मखातना काक्सिंग पुलिस स्टेशन दा हरब फेयर प्राइस शॉप डीलर सिंह असिगी मतंग IPC की सेक्शन 406 अमसुंग 409 के मखादा FIR रजिस्टर तौनरब कंप्लेंट तौके अदमक हौजिक फब FIR रजिस्टर तौब लेत्रे कमीशन की मैकेदे की दरकार की मतुंगी नाफसा की चेंग सिंह असि नियम चुमने येंथोकते हाइबगी कंप्लेंट कया लाखपग लोइना काक्सिंग की DC दा हिरमसि की मतंगदा रिपोर्ट सबमिट तौरंगरबा नोटिस इशू कया तौब लेख्रे कंप्लेंट असि गमर इलेन मणिपुर ह्यूमन राइट्स कमीशन की मैकेदे की करी गिदमक फेयर प्राइस शॉप डीलर सिंह असि की मदकदा FIR लॉज तौरथबगी मरम करी लेबगी हाना मणिपुर पुलिस की DGP अमसु काक्सिंग डिस्ट्रिक्ट की SP दा खंगनख्रे लोइना DGP अमसु काक्सिंग डिस्ट्रिक्ट की SP दा चाइहुल अनि की मनुंग दा कंप्लेंट पेटिशन असि गमर इलेनना पाउकुम पिरकनबसु खंगनख्रे लोइना काक्सिंग डिस्ट्रिक्ट की SP ना हाकथेंगना हिरामसि की मतंग दे यंगचिनबग लोइना कमीशन अस रिपोर्ट अदु सबमिट तौबग लोइना एक्शन टेकन रिपोर्ट अदु सु लोइना कदबनी आइरे मगादरकब अतोप पाउ अमदना अफगानिस्तान दा ओरकलिब फिबम असि पाकिस्तान दा थोगनबनी अफगानिस्तान की प्रेसिडेंट नि हाइना मसाना मसाबा क्लेम तौजरिब अब्दुल्ला सालेना तालिबान फाइटर्स इन इस्लामिक स्टेट खोरासा प्रोविंस ISK गा यामना नकनब मरी लेनै हाइना फंगदोखिबग लोइना अफगानिस्तान हौजिक लालोबसिंगी तुम्फम ओरकलिबा से पाकिस्तान ओहलखिबनी हाइना मराल सेरे मारा मखातना फंगदोरखिबदा तालिबान फाइटर्स इन ISIS का मरी लेनैदि हाइना फंगदोरखलिबा वफम से पाकिस्तान तालिबान फाइटर्स इन छगोते हाइना फंगदोखिबा अदुगा सम्मानै तालिबान सिंह फंगदोरखलिबा वफम बसिदि मखोइगी मदु पाकिस्तान ताकबी तंबीबा पारा अदुनि पाकिस्तान मतम लेबा पुनमक्ता लालोबसिंगी फैक्टरी सिंह अमदे एजेंसी सिंह सेंगोत सागना पखोनरे मालेम लेबाक सिंह की मामंग पाकिस्तान फंगदोखलिबा वफम अदुगी ओना तैनबदा तमिना लालोबसिंगदा खसुगुलाई के मतेंग पांगले अफगानिस्तान तंगदु लेतादब फिबम अमु हेलकलिबा अमदे तालिबान फाइटर्स इन पावर पाइसिनख्रिबा असि पाकिस्तान की असोब खोदि यावे पाकिस्तान मिलिटरी ने तालिबान फाइटर्स सिंह मतम पुमबदा मतेंग पांगतुन लाकले हाबसि पाकिस्तान के जमथंगरिबा लैबाक इंडिया ने हेना खंगलबा वफम अमनि इंडिया दसु पाकिस्तान लालोबसिंग के ओइबा थबक थौं के सथारि मखोइना सेल थाददुना अमरि खुसुकुलाई के सप्लाई तौसिन जामपुंग अमस कश्मीर की तोंगान तोंगान बा मफम सिंह द वायलेंस की ओइबा थबक थौरम के सथाले आइरे नागालमरोम द पाकिस्तान केमिकल फैक्टरी मै चापगी थौदोक्ता यामद्रबदा तारामंगा सिरे पाकिस्तान की कराची सिटी लेबा केमिकल फैक्टरी अमदा खंगौतना मै चालकपगी थौदोक्ता फैक्टरी अदुदा थबक तौपा वर्कर तारामंगा सिग्रे एन ऑफिसर सिंह फंगदोरकले रेस्क्यू ऑफिसर मोबिन अहमद फंगदोकिबदा थौदोगदु कराची की मिजाम चिन्बा नेहरान टाउन लेबा फैक्टरी अमदा थोकिबने मै चापगी थौदोक अदुगी पाउ हेक फंगबा रेस्क्यू वर्कर सिना मफम अदुदा संगथनके
Rescue workers in a Todok Tokum Jobs and keep up at the building at the Sarukara in Kai Pauramke, Madana Maram Orga factory at the Tabak worker Taramanga Sikibane. Rescue workers in Asivaks and Taramanga at the Pankrabamatung Makatana Bik and Bitabakan Bamong the Satare. Housing labor couldn't hand up factory at the Kimanung the Torapangam than the lady. Maya do Tunajang the building at the Sarukudimata Sandor Patakimisi Minagi Totok Sing Tokebane. Madogaram the May Adusaka Kibano, Ibahouse Papu, or the Kangbangam Dre. Taudoga to the Sokla of using the ambulance in the government hospitals in the Puka to the Lay Bagi Tabak Satare. Taudoga Singamari in the provincial government Wangaloi, Mutaza, Wagna Ponto Kibada, firefighters in the building at the Zagliba Mike Saroxing Amba, Mutapa Angre. Marilena officers in the Taudoga to Kimatan the Tikan Bakang and Kibagalo in the building. Atukimapuna Mahilang Pok Torkomatam the Nato and a pair. Extinguisher sing, equipment sing installed over the Trakana. Taudabra Ibadasu Yang Silagane. Saint Province ki Konung Wurba Karasi the Tongan Pamakal factory Kialing Kandarakle. Building a Masaba the Tangai for the Haptaba Jadaba equipment sing. Hap Prana Trakana Haptabra, Hybadakimatang to Sumari, Lanabas in the Yangs in Bahuragani Ire. Panbayabadi Kumzali sing Anitarakamanga the city, Asimak to the factory, Amaning Kaira Patage. Taudok the Mu Contrasiki, Adoka Kumzali sing Anitarakan twist. Kumzali sing Anitarakan to the Sukarasi the Labor Government Factory Yamabijapaki Taudokta, Mu Chani Jankai Yanasika Tautoke. Taliban fighters in a control Tokrabamatung Afghan care Lifeam Amadi Zav Pangtabagi Kodong Chataba Mayonare. Taliban fighters in Haukiban Bitarani Rom as the Afghanistan the Mafungana power by Krabamatong. Afghan care Lifeam Abadi Zaba Pangtabagi Kodong Chatabaki Mayonare. Taliban fighters in the Lebak Pumba control Tokrabamatung Housing Afghanistan the Tangtu Latada Papibam Amadalere. Masidanatan Mucha Kasu Kabul Airport the Thompson Donalere. Kabul ki Pagamadi Airport Panak the Punchin Lady Afghan Kia Java Pangdabagi Awa Jauna Mayonare. Mako Singatuna Lebakadu Taduk to the General Honabadasu, my Pakmangam Dre. Afghan Security Force Amadi Taliban Sigimak Akanba Mount the Kutona Kiba Adunamaram Oraga. Afghan Kiagim Amagata Toan Kre, Mako Singatu, Nauna Puxako Sakana Honabada. Take Sanki Dabanaram Oraga Miam Sing from Late Kutong Chadabasu Mayonare. Maragasi the Anobalingak Semna Bakanaba Aukre. Nongjup Lebak Singna Lega Sangak Piramba Afghan government Taliban fighters in a ta Asik and Basarukta. Into Krabamatung Tongan by it group single sing down Anobalingak Amasim Nabagidabak. Taliban the same Sabah Hokre animated reports in a Pondorakle. Reporting a Sigmatu in the Taliban and the same Gadabaki plant to the government as the Tongan Ba. Ethnic group sing Ameri tribal background Gilusing Basing John and Bakanari, now the same Kotorpalega as the John and Bagidabak. Tongan Balusing Basing Maming Kanaba Hokre. Mio million ni forum lebak asida tongan pa ethnic group kaya laire adumadmak ethnic group asinang asipapada nungai pa pansi mai amadi hingba ngamdre Taliban lebak asida laire ba ethnic group kodimak amato ay nabiyang diyangli amadi hana yang tinarap masing tokto na apun balengak amasing na nabuho na riba asida tongan ba ethnic group kilusing pa sinamati ang pangsilaklabadi hiyan at huna may pagpag-government amasing bangam garing hari amarom da Taliban sing namaling bimiyam da karan kibagi matungin na Lebak asida atau pada haluluk amat lagi best lehelloy amat dilalau pasin lebak asida lagi batu pada baksin di attack seta bagi tautok sing sutok loy ai ke bawah kang nasat kani ai ke maka tarak pa atau papau amat dana gang rape case the engineering mahiroi mari generap kani sing nare mai juru gang rape case kemari lina ba marwai ba khongthang amat crime adu pathijil ba special team na hangoi ningai wer ba tautok adu ki marwai ba langla langjin sing phangbangam kre sourcing ki matungina case adu ki matang da police na Mysore Leba Mamik Lerba Engineering College Amagi Mahiroi Marita Piang Changba Hore. House of Police na crime Mafamatudik Makwagi Tower location sing Hangbangam Police na suspect sing to Tibeda Pangbangam Kide. Mahiroi Mari Aduke College the Satuni Yang Silaba Matung Tamakoi Mari Totoka to Toki Matong Matange. Namid Jum Sakisha the Pang Tokiba exam the Yaukide Abasi Police na Kandoke. Adumanamuk Tower location sing the Gimakoi Leva Pokan Mita Mysore Delay Abasi Kange. Sourcing ki matungin na mahiroi mari asi crime atu pangthoki bani amasung biam na khangdarak padagi makoi lot ki bani ana police na thajare mahoi mahiroi mari adu ki manungda ahumna Kerala dagini amasung amana Tamil Nadu dagini special team sing da college adu ki akopasing laura pamatung da makoi ki maramda hangnaba Kerala amasung Tamil Nadu da chalagari Mysore da makok thongba police officer single loina ni pham ama pangthoklaba matungda Home Minister Araga Janandrana press conference ama pangthoke Saya kasih gang rape victim aduna tinna banupa amagi statement police na record tawkre. Na aduna police na pangdora kibada makoy na sa libang mafam adumha na kangi mahal nabit kuding kilabi matek aduda jogging tawke. Ako is kuding mag sahi kun mga tagi kontra pawagi
manungda lipa miyoisingni ana sumana phangdoke August 13 thawdok adu makhatana paudamladuna mahna hai class loiraba matung nubidang pung terit makharam tabada aikoi bike tonglaga satke Agna JSS Ayurvedic College Road mamangda thousand ki amsam koilas thadaba water tank road phawraba matungda thawdok thawpham adu jawki aikona mafam adu da khongna satlinga da khangawtana miyoi tarung nai khoiba koisilake Mana makhatana police ta hai makhoina mahak upu bahauki masapa ba miyoi amna nungtum amma paraga maki marai bakta surake mahak leptan attack tawki amasum mahak mamai thangda wakal tarakide mahna mit panglakpada miyoi marina mahak koisilangke maki girlfriend anglubada miyoi anina mahak mawsong dagi singthoraki mahak wakal taramde Maksu wakal taramde refusing aduna mahaki mobile solution ki amsam mahaki mapanda mahaki mapada phone tahun tan lupa lakham balance taw ayan ke mamai thangda miyoising aduna makoi ni mak thatok lamke service ta mathau leithokpa doctor sing fine tawragane government post sing dagi leithokiba specialist doctor sing dagi lupa lakh yankhayum dagi bon khongkan da tapal nadoge Directorate of Medical Education State asige government medical college khara ki den sing da direction pikre DMI ki Director Narayan Prasad Government Medical College Singapore Jingda Ikiba letter Sinta Kumzali Singani Kunmadoida Her specialty course in Mapung Padaloisin Krabasu and the online transfer counseling Manunda Government Service Payu Yakidaba Dr. Samatara Ganito Esing Panke Tamil Nadu government give norms Matung in the government medical college in the specialty course in Losilaba Amazon government service the Layu Adaba Dr. Singna Magogan Medicine Manung the Janaki Papon Kisan from Pikadabane Doctor Singh adu Tamil Nadu government ki service ta thabak tawning di amasum makoi government medical college sing delhi pa makoi gi specialty department da piri pa pham sing pai ki deina prasad na makhatana letter adu de ke ahan bokongtang oina so cause notice am issue tawna na basam hangna den sing da ke so cause notice adu ki matung da specialty stream sing kin service postgraduate sing ki mayuk da accept lokana da di ME ki director na den sing da apel tawke Data adu ki matung ina bond amount adu revenue recovery eki kuthangda kudak da lakut kedabani isu asigi matan agas kuntraga mathoi phawba ki manok action taken report tharak na robaso DME na den sing da khankre Tamil Nadu ki super speciality seat kudima all India kota ki makada director general of health doctors na bond piba basi tangai fadaba ma oi Uttar Pradesh da Hindu Sheikh Singh khunda laitara na ba aikre UP ki minister of state for Jal Shakti Baldev Singh Aulak na unit of minister Ahmad Chada letter ama iduna Afghanistan dagi holakpa Hindu amasung Sikh Singh mahak constituency wariba Rampur district na taram na ugna da sem sari aikre Minister sina letter adu da hai Afghanistan dali riba mai makai sing thadok laba Hindu amasung Sikh imung sing central government leba kasida khalakle miyo sing asibo Rampur district ta khunda laita hanana baya ke mai ke dagi hajari masida kutong chata ba mata leiroi Magna makatan hai Sikh community ki masing jamna leiba Rampur gi Bilaspur da leiriba music na mai makai thadok laba isilin ausing amaso isi sel sing da lampi na ba sem saduna leire Magi constituency ki miyam go wari chanar pa matung do offer si tawbani ainasu awlaf na aike makadara duna partition manung da miyam state asigi Terra region housing Uttarakhand da leipam beke makoi su nomba yamna kanke housing de lamda state asida law singu bagi wato khwaidi ki chamba Mafam oiri ayak Bilaspur gi miyam ko wari sanare makona Taliban nambaram oidan Afghanistan thadok tun lakpa sikam sung Hindu imung sing botaram no okpa pame ato papau amadana angang kidnap tawbada chenaba miyoi taruk phare Assam ki Kokrajhar district ki Bismuri police force na konba Saral Faragi manung anjirba mafam amada ki sahi na uribi nupi masa kidnap tawbada chenaba miyoi taruk phare aina Kokrajhar police na phangdorakle Hiramasi mari laina na Kokrajhar ki superintendent of police Pratik Thave na phangdokibada Para pamiyoi taruk adu ki manungda hongkat amasung yauri Makoi taruk na bolero kar amada sahi na uribi nupi masa adu pa phagana puna na honaram kibane Tautokat da para basing adu ki manungda amade Kokrajhar ki Dohma khongak da ki Muhammad Farooq Abdullah Kawi ai ba khangwa ngomkre Hai ba miyoi asiga nupi masa asiga Facebook ki khudang da khangdara kibane makoi ani Facebook da khangdara matung Abdullah nam hak masa YouTuber amani ai masak tak pa loiner video chut amaki da bakta nupi masa adubo Salafra picnic sport satminasi ai na hauke nupi masa adu su mahak pothaja da thoraki tungda makoi taruk adu ga loiner nupi masa adu bolero kar adu da lakminake Adamai namak makoina Salfara picnic spot satpagi mahuta Kokrajhar tamna thoraki bani aire Arabida content sing asigi marwai pau khara asiba pau damjariba Manipur local news YouTube channel amadi Facebook page asidagi yang biri popuna makpathaga jari channel asina topna kanarabadi
subscribe tawbidribasina subscribe tawbiramo loinana like and share tawbisu kawbi kanu namakpo amakan athagazari